digwyddiad heno. Dwi'n credu oherwydd mae pobl ifanc ond yn gwneud lan canran bach o poblogaeth. Mae'n bron yn dwywaith mor caled i ni cael lleisio ein barn, felly mae roedd y digwyddiad heno yn wych. It was very, very informative, helped me a lot thinking now, especially about their views on voting at 16, legalising cannabis, all that kind of thing. Oedd o'n rili dda i cael clywed barn pob parti a oedd yn neis i cael gweld pobl ifanc yn siarad gyda nhw a gofyn cwestiynau. And I left school without any idea how to play it. And I waited a long time to get there. But despite that, I haven't got much to be done. Government is telling you it's fair to say, let's just leave it at that. Chance to be part of history. Because Children and adolescents. well, you have already shown up here, let's move it down with the collective youth. Really, really important. You wouldn't let you go in the front line and go second. Fel person ifanc, beth yw'r pethau mwyaf pwysig i ti gyda etholiad cynulliad yn dod lan yn mis mawr? Mae buddsoddi mewn ysgolion, o'n nhw wedi sôn am dysgu gwleidyddiaeth mwy a cael y pleidleisio lawr i 16. Arian ar gyfer prifysgol, ceisio prynu tŷ, ceisio cael swydd, hynny'n bwysig, ac hefyd ar lefel personol, iechyd meddyliol ac hefyd bod yn rhan o Ewrop.